Ngiyazi uNkulunkulu sazovula indlela zami, ngiyazi angeke sijabule zonke lezitha zami. Thandaza kakhulu ukuthi uvule indlela zami. Nkulunkulu ngivulela iminyango, Nkulunkulu ngivulela iminyango, Nkulunkulu ngivulela iminyango, Nkulunkulu ngivulela iminyango, Nkulunkulu ngivulela iminyango. Ke kgopela Modimo go rabuletsela jaaka ba nyaka go mpona ke swabile mana baka, nyaka go no ipona ke tshwaretse tšheletaka, ke hlokomele lapa la gešo le bana baka. Kgopela o mpulele menyako, ke kgopela o mpulele menyako, ke kgopela o mpulele menyako, ke kgopela o mpulele menyako. Ba gona ba ba mpotšang gore quick wa ibaka, abantu abaningi wena sing bayakhala, bathi bazongihlula in this thing bayadlala, yazi vele I always win mina ngiyabaphala. Ngiyazi uNkulunkulu sazovula indlela zami. Yeah. Okay, removal kral mo longor papa ro ngwaletse mo go bile le divorce degree le ngore di ba gona ka 2015 ka October between Motswaledi Johannes Mathibela le Julia Madimecha Mathibela ba ileng gore ba nyitse go sena ngwana ne bana ke ba ga nna ke mangela ka ba tsena bana. Yes. Yeah, okay, ntwe ya tlhalosa gore ka baka la gore ga gona bana ba swantse ba maintain ebile ga gona ntwe e leng gore ya go kopantšha le ena dintlo tse ka moka tsona ya tlhalosa court mo ke it is ordered gore stene se mo court ba tlhalositse gore swantse ba tsentse ba tse tšotšo ba ratšeng a tsentse a tšotšo le stock machine. Yes, le electrical stove. And then our parties agreed that the party shall be exclusive owner of all other finishers not mentioned herein. Kamang manshu dilo che kam tsona di na se ga re swantsa tše tsona tše fela, and then ba di debt le dilo tše dingwe tše leng go di tshwanetse morago o mongwe le mongwe o tla ditirela di cost tša gagwe ke ka mokgwa kgotse tlhalositseng ka gona. Anong ntho e nkwarishang ke gore o tswetse pele a dula ka moka o dirile eng after go bona ke ile maphodisa ka ntši maphodisa ba tropa case jaka ka ya ko ba ditsang khotsa ba divorce wa tsona. Yes. Ba khotsa ba tsamang khotsa wa sa mo direla protection order. No, a ka gona mo dira protection ba se a tla kam a ke maphodisa ke protection Kira what's a protection order ra gore ge a ka tsena ka fa o tla tronko ka gore go na le divorce decree after that maphodisa tlile ba fitla mo ba tlo mo tsore re fere kitse go ntlo dira monna mo bile ke tla kwa ba mpari ke ile bosego ka nna ga se mo ile bosego o go la ka batho ka bola mra go hote ka bua de folo tla go mo ka spenda one day a go mo second day ba ro bile ke kitse ba ke ke ena mosadi o robile ke kitse la okay a reng ro bona mosadi o ke ka re go bontsha ka re mosadi o na le problem yo yeah o tshela molao because molao o tshela up to this le rena a rena matla go tshela ntse because le molao o itse re gore na go direga gore wena o nyaditse thata well le motho a tulang ka fa o na le nako teng la dula ka ke gale ke mo tsa monna a o tlo ba ke mo tsa kanji mo mo five times. okay ke mo tsare no o tsore ke ga mang a tlo ga matšhia ga matšhia ke mang a re koe ga re nna o kentse ke mang ka a tlhalosa no ba teng ka tsa o ka ka te ga mang tle le permission a re re kwa mmeo gore ke eng a botse se ileng gore o sa stile wala ka go ka gore re ka se tlogela fela taba e tabe ke se ka gore le tlo setela go bile le settlement agreement e bile gona santse one matši
Coco. Coco. Dove eravamo? Come cai? Guarda, non è per le feci. Era dopo che si gioca che era umano. Sì, dove sei? C'era un mulai, c'è il cavatamela. Perché l'avete tollete, mamma? Ok, mi dice la mamma che la Pili. Ma le tolle ci fa? Ora le all'ocolo le